Hi guys, mayong hapon. Aduna ko'y pakita kanyo guys kining utanon nga labian nga utanon guys, kining tawag og kuan nangka. Kining nangka guys makita sa tong atubangan. Moy nangka guys sa Tagalog pa langka. Lami ning nangka guys kay taas ni siya vitamina ug minerals ug makatabang po ni sa atong kalawasan guys kay kining nangka tambal ni sa atong lawas ug gapo po ni nangka guys kay makataas ni sa atong immune system ug lami ni siya guys kasi yung pagluto pwede tunuan, pwede sad siya gisahon ug pwede sad ni siya kilawon labaw sa tubig. Salamat guys sa pagtanaw ninyo sa akong videos ug ayaw kalimot guys sa pagsuporta Jigaro TV ug sa pag-like, subscribe. Salamat.